Iyi nzu niyo kadasitire nziza iri kugurishwa hano mu mujyi wa Kigali. Iherereye hano Kicukiro mu Kagarama. Ifite design nziza, iri muri quartier nziza ndetse ku muhanda wa kaburimbo. Ifite ibyumba 4, douche na toilette 3, rooftop nziza cyane, igikoni mu nzu, dining, salon nini, urumva ni inzu nziza. Tutibagiwe na parking. Parking yajyamo imodoka 3. Reka nyibereke muri detail. Twabibabwiye ko iyi nzu ifite design nziza, ntabwo twababeshye. Iyi nzu ifite amarange meza, ifite inkingi zisa neza, ifite ibirahure byiza biyizengurutse kuri rooftop. Murabona ko rooftop yayo nayo iyiha design nziza ikarushaho kuryoha. Urabona ibi byuma bizengurutse hano ku nzira ijya kuri rooftop yawe, ni ibyuma byagutangira kuba wagwa. Urabona ko ni inzu isa neza, iriho inzugi nziza ndetse n'ibirahure by'amadirishya. Urabona ko ni inzu isa neza pe. Nk'uko wabyumvishe muri introduction nakoze, iyi nzu nakubwiye ko iri ku muhanda wa kaburimbo. Aha niho mpagaze. Iri muri quartier nziza, irimo amazu meza. Iyi nzu kandi ifite gate nziza. Iyi gate niyo iri buze kutwinjiza mu nzu yacu, ariko reka tuyihereho. Iyi gate urabona ukuntu nayo ifite design nziza. Urabona ukuntu amabuye ariho ari meza. Urabona ukuntu hariho irange ryiza rijyanye n'uru rugi. Uru rugi narwo rukozwe mu cyuma, ni urugi rwaguha sekirite yuzuye. Ni urugi rukomeye, ari rwo ruri buze kuduha ikaze muri parking. Parking yakakira imodoka 4 ntoya cyangwa se 3 z'amajipe. Iyi parking nk'uko mubibona ni nini, isa neza, irimo amapave asa neza, afite uturange twiza. Iyi parking kandi izengurutswe ahangaha n'indabo. Ubwo aho turacyari kuri design y'agatangaza iyi nzu ifite. Urabona ko izengurukishijwe n'amabuye hano ariyo ateyemo izi ndabo nziza zaduha umuyaga cyangwa se zigakomeza gutuma inzu isa neza kurushaho. Turakomeza. Ahangaha hari jardin. Urabona ko ni ahantu hasa neza, ni ahantu hakomeza guha ubwiza inzu yacu. Urabona ko harimo ibiti byinshi by'imitako, ni byiza cyane. Mbere yo kubaha ikaze mu nzu, tugiye guhera kuri rooftop. Rooftop nziza cyane, namwe mugiye kubyibonera. Turahera ibi byuma nk'uko nabibabwiye, ibi byuma byagufasha mu gihe uguye kuba utarenga ahangaha ngo ugwe hariya. Izi esikariye nazo murazibona, hariho amakaro meza asa neza, afite utubara twiza tujyanye n'ibara riri hano ku bikuta, kandi aya makaro ntagoye kuba wayakoropa. Turakomeza tujya kuri rooftop. Rooftop ni iyi ngiyi, ariko mbere y'uko mubona ubugari bwayo, murebe amabuye ari hano azengurukishije ahangaha kuri rooftop. Urabona ko ni ahantu hasa neza kuba wahicara, ni ahantu hasa neza kuba wahostingira anniversary, graduation, cyangwa se mu gihe abashyitsi bagusuye. Si n'ibyo gusa kandi nawe ushobora kuba wahicara ubwawe. Izi ndabo ziri ahangaha nazo muzirebe, ni indabo nziza, amavaze meza asa neza, amabara akomeje kujyana. Nimurebe ubugari. Iyi terase ni nziza, ni ngari, iriho imyanya yo gucomeka, nta mpamvu yo kujya gucomeka hasi. Tutibagiwe kandi ibi birahure biri hano, ni ibirahure bituma rooftop yawe ikomeza gusa neza, ukomeza kwicara ahantu n'abantu bakubwira ati utuye neza. Turaza gukomereza mu nzu. Tukiva kuri rooftop tugiye gukomereza mu bindi bice bigize iyi nzu, ariko turahera kuri terase. Terase ni iyi ngiyi, murabona ko iriho udukaro dukeye cyane twiza. Hariho kandi plafo nziza. Iri tara muraribona, ni itara ryiza rifite design nziza, ni itara ryiza pe. Izi nkingi nazo ziriho, murabona ko ni inkingi zisa neza. Aya mabara sinzi niba muri kuyabona, ni inkingi zisa neza. Tukiri aho ngaho, ahangaha naho hazengurukishijweho indabo n'amabuye. Urabona ko ari ibintu bisa neza.
ahangaha hari urugi rutwinjiza muri salo, ariko mbere y'uko twinjira tubanze tururebe tugire icyo turuvugaho. Ni urugi rwiza rusa neza, nakubwiye ngo amabara ari kuri iyi nzu ajyanye na design, ni ibintu ubona ko bijyanye by'abasirimu. Uru rugi rurakomeye, ni urugi rwa muvura, ni urugi rusa neza, nirwo ruduha ikaze muri salo. Aha tugeze muri salo. Salo ni ngari, irisanzuye, irimo umwanya munini pe. Urabona ko ni salo waba urimo ukaba utuje wumva umeze neza. Harimo kandi parafo idizayininze neza, hariho itara ridizayininze neza, spotlight nazo muri kuzibona. Ahangaha niho hagenewe umwanya ujyamo televiziyo yawe cyangwa se TV stand yawe. Urabona ko naho hari umwanya uhagije, ni ahantu waba wicaye ukavuga uti wicaye ahantu hasa neza. Amakaro arimo nayo mwayabonye asa neza, yoroshye kuba wayakoropa, irangi ririmo riroroshye kuba warihanagura. Ni ya marangi ashobora kwandura ugahanagura utarinze kujya kongera gutera. Tugakomeza kandi muri dining. Dining nayo ni iyi ngiyi, urabona ko naho hari umwanya uhagije. Ikintu cyo nakubwira ni uko iyi nzu irisanzuye, ifite umwanya uhagije pe. Iyi dining yajyaho imeza ndetse n'intebe zigera muri 6. Urumva ko ni ahantu hagari hisanzuye. Hariho idirishya rifungurwa ari uguslidinga, idirishya riguha urumuri ruhagije. Hariho parafo nziza, tutibagiwe kandi itara ririho rifite design nziza n'amaspotlight. Tukiri aho kandi murabona ko na hano hazengurukishijwe urubaho rwiza kandi hariho naho spotlight. Urabona ko ni ibintu bisa neza cyane. Tugakomeza mu gikoni. Mu gikoni naho murahabona ni heza, ni hanini, ni hagari, harimo ibikoresho byiza. Iri karo ryubakishije hano murabibona ni umukara, mba ni ryiza cyane kandi ntirigaragaza umwanda. Murabona ko n'utubati turiho natwo ni umukara, ni ibintu bijyanye n'ikaro ririho hano. Urabona ko harimo utubati tunini twinshi kandi duhagije. Ahangaha ni umwanya wa kwiziniyeri yawe, nk'uko mubibona ni umwanya nawo munini uhagije. Lavabo iri hano iriho ibikoresho bigezweho kandi byiza. Ahangaha naho kandi hakaza kuza umwanya ujyamo firigo yawe. Firigo yawe yajya ahangaha, urabona ko n'ubundi haracyasigara umwanya. Tugakomereza mu gikari. Ahangaha ni mu gikari. Igikari ni kinini, kirisanzuye, hariho ikigega hariya hejuru cyagufasha mu gihe amazi yaba yabuze mugakoresha amazi yo muri tanka. Iki gikari kandi gifite igikoni hano hanze, ni igikoni cyiza, kiriho amashyiga 3 ndetse n'undi mwanya wakoresha aho ngaho ku ruhande uterekaho n'ibyombo byawe. Aha kandi tukahagira na lavabo. Ahangaha niho ushobora kogereza ibyombo cyangwa se ibindi bintu. Ahangaha tukahagira undi mwanya wameseramo. Urabona ko ni ahantu heza, hariho amakaro hasi, ni ahantu hasa neza kandi horoshye gukoropa mu gihe umaze kumesa. Tukahagira kandi hariya haba umwanya wo kwanikamo imyenda. Urabona ko iki gikari nacyo irangi ririho, ni ahantu hasa neza. Ahangaha hari stoke, inzu y'umuntu ugufasha, ndetse na dushe na toilette yo hanze. Urabona ko ni igikari cyiza kigezweho, hari umwanya wisanzuye. Tugiye gukomereza mu byumba. Nongere nguhe ikaze, ngiye kukwereka ibyumba bigize iyi nzu. Mbibutsa ko ari ibyumba 4 na dushe 4. Tugiye guhera ku cyumba cya mbere. Ariko mbere yuko twinjira, nababwiye ko iyi nzu idizayininze neza ahantu hose. Murabona uru rugi, murabona yuko ni urugi rwiza, rusa neza, rujyanye n'iyi nzu ndetse n'amarangi arimo. Twinjire. Kaduhere hano muri dushe. Iyi dushe ishobora kuba yakoreshwa n'abantu bari muri salo cyangwa se kuri dining, ndetse n'umuntu uri kurara muri iki cyumba ngiye kubereka. Urabona ko ni dushe isa neza, irimo ibikoresho byiza bigezweho, ni dushe yisanzuye, irimo ibintu byiza kandi bya original. Aha ni mu cyumba. Ni icyumba kinini, kigari, cyisanzuye.
washyiramo igitanda cyawe cya 2x2 ndetse ugashyiramo na garderobe cyangwa se ugashyiramo etajeri. Urabona ko ni icyumba kinini cyisanzuye, kirimo parafo nziza, gifite kandi itara ryiza, irangi ryiza, amakaro meza. Iri dirishya riguha view ya hano hanze, nk'uko nabiberetse ni ahantu heza, ni view nziza kandi ni idirishya riguha urumuri ruhagije. Turakomereza mu bindi byumba. Maze kukwereka icyumba cya mbere. Kuri uru ruhande mfiteho ibindi byumba 3 na dushe 3. Ngiye kubikwereka. Uko nakomeje kubibabwira, iyi nzu ifite inzugi nziza. Ahangaha mbere yuko twinjira mu kindi cyumba, hano hari urugi rukugeza hanze mu gikari. Mu gihe udashaka kujya wenda guca nko mu gikoni, tugiye guhera kuri iki cyumba. Iki ni ikindi cyumba, ni icyumba nacyo ubona kirimo amakaro meza yoroshye kuba wayakoropa kandi agaragaza isuku, irangi ryiza wahanagura, idirishya riguha urumuri ruhagije, parafo nziza ndetse n'itara ryiza. Urabona ko ni icyumba cyisanzuye cyiza. Ahangaha hari dushe. Iyi dushe nayo murabona ko ni nini, irimo ibikoresho byiza bigezweho, ni dushe yisanzuye, ni dushe ubona ko isa neza, amakaro ariho ahangaha ku nkuta ndetse no hasi, urabona ko ari dushe isa neza pe. Turajya mu kindi cyumba. Iki ni icyumba cya 3. Iki cyumba urabona ko ni icyumba cyiza, kinini, cyisanzuye, nacyo gifite amakaro meza kuko nakomeje kugenda mbibabwira, yoroshye kuba wayakoropa. Hariho idirishya naryo riguha urumuri ruhagije, ndetse mu gitondo hariho ni ikirahure cya fime, ntabwo urumuri rwinshi rwinjira. Ushaka ko rwinjira urafungura cyangwa se ugashyiramo irido. Parafo nayo ni nziza, ifite n'itara ryiza, irangi ryiza hano mu cyumba. Urabona ko ni icyumba gisa neza. Maze kukwereka ibyumba 2 biri kuri uru ruhande. Ibi byumba 2 nakwerekaga ibyo bikoresha iyi dushe nayo nakweretse. Tugiye muri chambre principale. Twinjira ahangaha, turahera ahangaha muri dushe. Ni dushe ubona nziza, isa neza. Urabona iri buye riraha n'amakaro ari hasi, ni ibintu bisa, birajyanye, bisa neza. Aya makaro ari hano nayo ajyanye n'andi mabara arimo hano. Urabona ko ni dushe nziza. Miruwari iri hano ni ngari, irahagije, yakoreshwa n'abantu 2 kandi nayo iraka. Iyo yicometse iraka. Urabona ko ni ibintu byiza. Ibikoresho biri hano nabyo urabona ko ari byiza, bisa neza, bigezweho, ni ibikoresho bya original. Urabona ko ni dushe nziza ibereye chambre principale. Tugiye gukomereza hano mu rwambariro. Urwambariro rwa chambre principale. Urabona ko harimo garderobe nini, isa neza, isa umukara, ni nziza, yoroshye kuba wayihanagura mu gihe yanduye. Urabona ko no kuri uru ruhande naho hariho garderobe, hakabaho kandi na miruwari. Ku badamu, abantu bisiga makeup, ushobora kubika makeup zawe hano, ugakoresha iyi miruwari mu gihe uri kwambara ndetse no kwisiga makeup. Urabona ko ni ahantu heza, hisanzuye, hafite ibikoresho byiza. Aha ni muri chambre principale. Chambre principale nk'uko muyibona ni nini, amatara yizengurutse namwe muri kuyabona. Hariho ama spotlight, hariho irindi tara rinini kuri plafo. Amatara aya ngaya yaba azengurutse nko ku gitanda cyawe. Uyu mwanya murabona ko ni umwanya wajyamo igitanda cya king size. Urabona ko ni icyumba kinini. Iki cyumba kandi si ibyo gusa, ahangaha gikora kuri terasi. Terasi ubona ko ari nini, yisanzuye, washyiraho imeza yawe ndetse n'intebe yawe, ukaba wahanywera icyayi, wahakorera akazi, wumva utuje kandi ureba ibyiza bitatse inzu yawe. Biriya biti na hano muri parking urabona ko ni ahantu hasa neza, afite design nziza. Nk'uko nakomeje kugenda mbibabwira ko iyi nzu ifite design nziza. Nk'iri tara riri aha hejuru ndetse n'izi nkingi zikikije ahangaha, urabona ko iyi nzu ni nziza. Tugiye gukomeza mbibutsa yuko iyi nzu ifite ibyumba 4, dushe na toilette 3,
inzu y'umukozi hanze, igikoni hanze, dushe na toilette byo hanze, parking nini, rooftop nziza cyane iguha view ya neighborhood yawe ndetse na Kigali. Iyi nzu iri kugurishwa, ntigucike.